sikep throksi aphong India Kejok arni katalon. KHERONI ahavar along prekjam adim detpi alama kangthur. KHERONI PWD Sub-Division asaihem along Ingdeng throksi independent lama kangthur parlin phak. Hamren Rongsopi along Ingdeng throksi India Independence Day katalon. Kardom nelibirta life thanbang phi sami rini mailin timongpi. Asmonang ton penbirta arjuponikta. Pini Karbenglong District Administration Chipatir Piponsi, Ingdeng throksi aphong, India Kejok arni talon. Bangso Jai Megalong, Karbenglong Autonomous Council asaihem, Dr. Tuliram Ronghang, Deta Lama Pangjarpon. Bangso Pi Alang Lipen, India Det British Sarkarari Dengpen, Kejok alam the Thanpon. Lapuna, Dipulong Kido High School, College, Assam Rifles, Lapen NCC Atum, March Pass Chipatipon. Laso P K throksi atumpen, Methang Akhe, Kekan Chipaklang Ponsi, Jai Mek Aliralon Pipon. District Sports Association Pentame, Kerati Paklangpon. Pinia Jai Megalong, Karbenglong Autonomous Council Chairman, Deputy Chairman, EMs, MLAs, Lapen MP Atum Chitongdo. Lasolong, Karbenglong ADC, Madhumita Bhogeswari, Karbenglong ISP, Sanjeev Kumar Saikiatami, Chitongdungsi, Jaimek RD Pipon. Daldalipen, Berta Life Piranke, Abraham Tisoripo. Nijang Karbenglong ke parlo, Lakha Throksi Kopili constituency arlo, KHERONI ahavar along, prekjam adim detpi alama inturpo. India detpi sathin kilong arni hokponsi, pini pai chiklo nipai krep ho arni, independent de alama inturpo. KHERONI VDC bhawana longta lama inturpo. Bangso lama kangthurpon retired Sildubi High School headmaster, Atul Teron lapen VDC chairman, Bapuram Rongphar alokot, VDC member tu Chitong Dunpen, Ingsamjin pen, Lama Inturponsi, May Pajutpon. Lapen KHERONI Auto Association atumpen pusitami, detpi alama Inturpon. May pu Raju Ingti, Chunbang, Ripu Inghi alokot, Auto staff atumpen, throksi Ingdeng, Independence Day alama mate, detpi alama Auto long chitarponsi, rally pang tingpon. KHERONI Police Station pen, Jengha Town on rally Ingsamjin pen, Pamanpon. Lapen KHERONI Higher Secondary School student atum, CNC atum pen, pledge card outpon crazy, procession pamanpon. West Karbenglong Bureau Chief, Jorangotha report. গতিকে সকলোবিলাক আমি অতিক্ৰমণ কৰিব লাগিব। গতিকে আমি বৰ্তমান যি ৰাষ্ট্ৰৰ পতাকাৰ তলত আছোঁ, ইয়াৰ ত্ৰিৰংগ অৱস্থা আমি সকলোৱে জানো। ওপৰত গেৰুৱা, মাজত শুকুলা, তলত সেউজীয়া। প্ৰত্যেকৰে নিজস্ব তাৎপৰ্য আছে। তাৎপৰ্যবিলাক আমি সকলোৱে জানো। ইয়াৰ উপলক্ষে আৰু মই বেছি বৰ্ণনা নকৰোঁ, সকলোৱে জনাৰ কথা। আৰু লগতে সকলোৰে শুভেচ্ছা থাকিল আগন্তুক দিনবিলাকত আমাৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাই যাতে ঈশ্বৰে ভালে কুশলে ৰাখক, ঈশ্বৰে ভালকৈ মতি গতি দিয়ক, সকলোকে ভাল কাম কৰিবলৈ জোৰ দিয়ক, সকলোকে ভাল চিন্তাধাৰা মনত আনিবলৈ জোৰ কৰক। এয়া মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। Nijang Karbenglong ke parlo, Lakha Throksi Kopili constituency arlo, KHERONI PWD Sub-Division asaihem allo, Ingdeng throksi Ingdeng, independent alama kangthur parlin phak. Pini pai chiklo nipai krep ho arni, India detpi isi sadhin kilong arni, buhok ponsi. India angkang pi pai krep ho arni, independent katalon pon allo, detpi alama kangthur arni. Sonsi KHERONI PWD Sub-Division asaihem along, independent katalon pon jipura, lama inturpon. Kangthurpon SO Budheswar Rongpi aridengpen, lama inturpon. Sita kichoklim kali. Lake India detpi alama kilang remasunsi mandel lupsi. SDC lapen Congress asong atumpen pinrempo. Lasi non cari bom BJP asokar atu kopilo kang saipon po.
Lapen Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ahin Ben KHERONI PWD Sub-Division along SDO Biswajit Sam Bhatar Charji Lapen SO Udheswa Rong Pia Tumaphan Kopilo Kang Sai Popusit Ke Ongdong Arara Tumpen Lam Thich Paklang West Karbeng Rong Bureau Chief Jerome Gothalpur ये तो सरकार का दायित्व बनता है। अगर एक अनलिटेड पर्सन अगर ऐसा गलती करता है तो उसको तो भूल माना जाएगा, लेकिन जहाँ सरकार जो है बोल रही है हर घर तिरंगा, अमृत दिवस मनाया जा रहा है 5 साल से, और उसमें जो है सरकारी कर्मचारी उल्टा तिरंगा अगर फहरा रहा है तो सरकार जो है सब कुछ तो उल्टा ही पुल्टा है। तो उल्टा जो है इसमें जो है हमारी पार्टी जो है इसकी घोर निंदा करती है, और हम समाज के तरफ से इसका घोर निंदा करते हैं, और सरकार से जो है ये मांग करते हैं कि इस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। ऐसे लोग जो कि तिरंगा का अपमान करते हैं, वे भारतीय जनता पार्टी और सरकार कहती है कि तिरंगा का अपमान राष्ट्र का अपमान है, उसी श्रेणी में इसको लेना चाहिए, और इसके ऊपर जो है इसी के आधार पर उसके ऊपर जो है समुचित कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तिरंगा लेकर के जन्म हुआ, तिरंगा के साथ चला और तिरंगा के साथ मरना चाहते हैं। तिरंगा हमारे रग में है, तिरंगा हमारे दिमाग में है, तिरंगा हमारे दिल में है। हाँ, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ तिरंगा तेरे लिए, उसके लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार रहते हैं। Nijang Karbiang Long Hamren Rongsopi Pathuk Lamolong Pini Ingdeng Throksi Throksi India Independence Day Mesen Ben Katalon Labangso India Independence Day Katalon Ponalong West Karbeng Long District Commissioner Krishna Borua Adapor Pioneer Cap Apor Lama Ingthurpon Lapen Labangso India Independence Day Katalon along Inkoi number by Thalangso MLA Rup Singh Teron Abarim MLA Mansing Rongpi Socheng Local MAC Het Sing Rongkar SP OC Lapen Ongdung Man Penkido Kithe Kidingatu Chitong Dunsi Ing Samjin Pen Pachunpon Hamren Pen Life Apirongki Hemprekson Kramsa Lapen Dong Kamukam Pen Life Pirongki Budbor Bay Report. A very amazing program, and everyone was here, and we have a vibrant cultural program, then vibrant mass past, and we have spoken to all the citizens of West Karbeng Long regarding the achievements of the government of Assam in this year, and what is the plan actually, what is the future plan. I wish everyone of this district to have a very happy Independence Day, and do join us in Har Ghar Tiranga campaign, and also in Meri Mati Mera Desh campaign. So I urge everyone to take a selfie and upload in these portals, and so that we can show the nation that we are there with you at this Amrit Mahotsav festival. Thank you. Yang long ara dapat nama sikep throksi Ingdeng Independent Day akhir jumia kadom pajil lo lapen ningarong lo pinil dak bang kaprek sekolah smart masai mas part pendang lo lapen ke kan kilun lahoy methang jutang ne merkom tamen paklang lo lasi letum detpi Pradhan Mantri Narendra Modi alang likapen khat pon teng pen letum dontin hemen tame tiranga flag pangjar dia phatame letum claim pon lo lapen Azadi ka Amrit Mahotsav 75 years lasu ke pleng tame letum dak Mera Mati Mera Desh labang so methang long ri kacerai komnya phan lapen British ahut ron mai pen alang letum aprana chipi pen giodon thalang letum pan chukum pon lo lasino bangke letum ningarong nai je parokwa pen dak Hamren an Assam mala elituma Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma nangkang on lapen dak Karbeng Long CM Dr. Turam Hang alang letum nangkang on pen dak 900 crore an dak kam cheng pon po la bang so kam order da pielo la pen kam cheng po la pen dutlang bang ke dang litum Hamren civil hospital 200 bedded la same non tang po dok lo ke la sin litum un pro MP election prangan bang ke kangku pon yalam dolo la pen dak elitum ove ke mi domhan technical education ka ture pen non dak Hamren long polytechnic same kim pon bom lo hala same litum sarkar me siklem bon lo la pen dolang la dak litum
tahun aja tuar muka sampai itu masih yang penon Guwahati Delhi long si mob bom lo lah MOS tanggal sedak klaim punya pasien itu cisik pon lo Pini berita bangke, lapang sekang tuan ponik lo, lain bom tak berita live.